Assalamu alaikum. Ardaқты біздің YouTube каналының қатталушылары, амансыңдар. Туғандар бүгін 9 август 2020 жыл базар Қорғон мал базарында туғандар. Ондықтан бізмен шоғылыңыздар, каналдан алыстауыңыздар, видеоға лайк басып достарыңыздармен бөлісіп, ұсыныстар болса комментарий жазып қалдырсаңыздар болып туғандар. Алғаш еле şu кішкенекей торпоқтордан баштайын дедім. Торпоқ қанша екен ақшасы? 33 мың сом кемі бар, а? 30 мың сом берсе бересің. 30 мың сом о берем дейді. Şu бұға қанша айлық бұға өкен бұл? 5 айлық. Ана торпоқтар сен емес бүкен? Ушыл кішінекей бұғалар, торпоқтар 30 мың сомға чейінде болып тұр. 30-ның өйдесі де болып тұр туғандар. Он башкен. Шынай туғандар. Бұқан қанша сұрада сақсасын? Қанша сұрада сақсасын? 35 мың сом. Базар бағылды ғырлек пәк, базар бағылды ой? Қанша берішті? 32? 32 мың сомға бербек. Қанша сұрадасың? 28 мың сом сұрадыр. Базар бағылышты бәк? Қанша берішті? 26? 27 берішті? Болор 28 бәк? Жоқ дейді. Базар 27 мың беріп тұр туғандар. Нашы бұған бір жашықтан өтіп қалған бұған 40 мың сом кемі бар дейді. Bir жашар бөлек әке бұлар. Бұқаларға 38 мың сом сұрап тұрышты екені. 38 мың сомға. 70 тұрады. 70-ке бербеді? 70.500 тұрады. 70.500? 70.500 сұрап тұрды ғанға. Олар бір жашардан өтіп қуған әке? 43 мың сом болып тұр. 43 мың сом болып. Әке ұйғанша олды ой? 65 мың сом болып тұр туғандар осы ой. 32 мың сом болып тұр туғандар. Сол бұқа. Байке бұқа қанша олды бұқа? Қайсы бай? О шеп пе? Тақсыр қанша олды бұқа? Ака ұйғанша олды ой? 80 мыңға сатпай. 80 мың сомға сатпай қойдық дейді үшіне олан туғандар. Азырқы бұқалары бүресі 61, бүресі 58 болып тұр. Ака қанша олды ғынажы? 38 мың сом болып тұр туғандар үші ғынажы. Қанша олды ака ой? Әне ола қанша олды? 90 мың сом болып тұр. Ака бұқа қанша олды сілерге? 53 мың сом болып тұр. Çoğun üyeli oldu otulanlar. Aka kaç oldu? 120 мың сом oldu. Ne ola aka? 120 мың сом oldu. Aka kaç oldu sizlerge? Satılmadı şey. Satılmadı hep satavızdan da. Ne ola kaç oldu aka? 80 мың сом oldu. Buka kaç oldu aka? Buka kaç oldu? 61,5. 61,5 sizdeki çaka? 45 мың сом oldu. 45. Aka kaç oldu? Satılmadı. Kaça vermediniz aka? 30'a vermediniz. Ha? Kaça vermeye koydunuz? 45'e vermediniz olanlar. Canını açmayın. Birinci olası da ula. Birinci olası. Sanmay 60 мың сом oldu olanlar. Şeyini alalım.
Altmış ming so'm bo'ldi tuğanlar. Şeyine olan. Şu torpu 16,5 bo'ldi tuğanlar. 16.500 bo'ldi. Qancha oldu aka qunasın? 100 so'm kem 33 bo'ldi deydi tuğanlar. Aka qancha oldu qunasın? Bilbey kaldım deydi. Aka qanchadan bo'ldi uylar? Birisi 48 ming, birisi 60 ming bo'ldi tuğanlar. Sul uylar. Qanchadan bo'ldi aka? 19? 19 ming so'mdan bo'ldi. Urg'ach torpaqlar. 25.500 bo'ldi shu urg'ach torpaqlar. Şeriklerde var baka. 101 ming bo'ldi deydi. Eko deydi. Satılmay qoldi deydi. Aka qancha oldu sizlarga? Aytisi kelbeydi o'tirganlar. Qanchadan bo'ldi aka? Satılmadı mı? 62? 62 ming so'm bo'ldi deydi. Aka qancha oldu endi ola? Ve aldım. 63 ming so'm bo'lib turdi onları şeyini olan. Şeyini ola 77 ming so'm bo'lib turdi onlar. 60 ming so'm bo'lib turdi onlar. Şeyini olan. Şu an 27 mingga berbedim deydi, ishni keyin 21 mingga berbey qoldi. 62 ming so'm bo'lib turdi onda yana. Aka qancha oldi cho'ng? Satıl var. Qancha berib qo'ydilar? 70 ga. 70 ming so'm berib turdi onda. 45 ming so'mdan bo'lib turdi onlar. Shu 3 buqa. 45 yarımdan bo'ldi. Aka qanchadan bo'ldi qunasınlar? 100 ming eko. Eko 100 ming bo'lib turdi onlar. 72 ming so'm bo'lib turdi onlar şeyini olan. 64 ming so'm bo'ldi. Sizlarga qancha oldi endi? 77 ming so'm bo'ldi. 45 ming so'm bo'ldi tuğanlar. Maşallah. Yana ola. Qancha oldi aka sizlarga? 91. 91. Şu iki buqa 91 ming bo'ldi tuğanlar. Kırk ming so'm bo'ldi tuğanlar. Canele. 38 ming oldu. Endi ola qancha oldu? 55 ming oldu. Aka buqa qancha oldu? 54.500 bo'ldi onlar. 49 ming so'm bo'ldi shu buqa tuğanlar. Aka buqa qancha oldu buqa? 52'de yarımdan bol 5 ming oldu. 52.500'dan bo'ldi aka. Qancha eko? Qancha o'tirib? 52.500 bo'ldi. Qancha oldu bu? 105 bo'ldi 12. $105 ming so'm bo'lib turibdi shu eko. Siz oldiga to'ling demay hayda onu. Shu eko 105 ming so'm bo'lib turibdi onlar. Qancha yashar buqalar aka bular? 1,5 yosh aka? 1,5 yoshar buqalar. Şu çoğun uydu tuğanlar 52 ming so'mga berib etdi. To'rtta teng. Aksır qancha oldu oylar? Qaysinisi? Yo'q. Burası 57, 59, 60 ming so'mga şeyim bo'lib turib, shu to'rtta tuğanlar. 85 ming so'm bo'lib tuğanlar. Şeyini ola. Jelinleri de çoğun ekan. Qanchанchi bolasikan aka? 5-6-chi bolasi o'xshaydi deydi onlar. Çoğun ekan bro. Qancha oldi taqsir? Qo'y.
37 ming so'm oldu. Aka buqalar qanchadan bo'ldi buqalar? 31 ming bo'libdir. Aka buqa qancha oldu buqalar qanchadan bo'ldi? 54 ming so'mdan bo'ldi buqalar. Buqalar qanchadan bo'ldi aka? Ha? Qanchadan bo'ldi? Bular qanday? Yaxshi aka. 64 ming so'm bo'ldi to'g'onlari. Shuni olam. On 8 ming so'm oldu to'g'onlari. Shu ishniga to'plab. 47 ming so'm oldu to'g'onlari shuni olam. Aka ne ola qancha oldu? 66 ming 500 bo'ldi to'g'onlar. Aka buqalar qanchadan bo'ldi buqalar? Satılmadı. Qanchadan berbedingiz aka buqalarni? 49 mingdan berib o'tdi. Aka buqalar qanchadan bo'ldi buqalar? 110 ming 500 bo'ldi to'g'onlar sheko. Aka buqa qancha oldu buqa? 67? 67 oldu. Aka sizlarga qancha oldu? 67 dan bo'ldi to'g'onlar. Shu 67 ming so'mdan oldu.